bia na evangelist mama part or dey our share so na onu akasa otabetra social media isu say e de ne engagement ring has e kasa obi engage wa o de be kire abontin say enche kora e ogu ahoboa so a onu akasa eba bechi eye ne controfi yesi controfi nkokora no omo anachi omo ho wie no onu akasa bechi na wi a o de betu abontin say enche one sofo Asiamah obofo aware no ebe hihye so pa na yenim say e bia ebewo akire kakra na so oni ne kunu a odi kan no ne yes husband no entem mentimi ho ase na abananka ombesiesie na nka omasa baba kidabi yeda sorry evangelist mama party say o say ye maware na ne maami twetwe mutwa ochim no ba asase so ebe gina asodem edi adanse say nyame aye bi pa na sabi oba gire dwale na wo dwale na so wo ma ya sabi o siesie no enti ne Agradaa ene nyame na dom otumi hu se onu ankasa ne kunu papa pa na wanya no eye maami no Asiamah se na ekasai otumi se ne ba no wanya ne twetwe mutwa pa asesi ade esuni amane anane ne ba na kom nyina no ene nyame yi bema oba be kan ho anase wa be kan ba ho aye nyame adwuma no ekobu hu akonta akire nyame yentie ne maami emra sesia oh some kese ema Jesus Ibrahim maami ene ye maami abusuafo ede aseda kese ema Awurade bo some kese pa hallelujah praise the Lord hallelujah Nijina ha me de nyame ase aye ni adoya wa ye amma me ne mabusua ane me ba Reverend Patricia Asiamah amen me de radio ase papa nyani pa nyina na enya ne saa na me de mi twamani a me hu se obo ade a one me yedi ne yie na samia na ebuboba na ekukuruba nyina raro obo ade ama na anye ho na se ne dan ye gira Kristo Yesu anim na se na me bai wanya na ho kafo na me da obo ade ase me da Awurade ase yie papa onyankopon se obo nipa mienu oba akofo enante oba akofo nante a eyemusuo ba akwa asetra ya papa enti mi bai mama part Asiamah wanya ne ho kafo yi bijira ha na me da Yesu Kristo ase me da nyame ase wie ye no ekoma ensore manyina ema kuofo true Reverend Papa obedi mu akote Reverend Omeri Papa nyame srawo na bo ade won srawo papa enyo ntofo obo ade nsramo edo bibia se mo beta ya chi na bibia kwa wie ye pa na ye gina ha ni ede aseda kese emma ensore manyina obi bia na obeta ya chi no Yadamasi, amen. Amen. Oh, some can say my Jesus. Hallelujah. Amen. Oh, my young father, I said, I need more body. Amen. I am for my assortment and a microphone. Amen. And the body I say, and right, you're my aim. 7 penny for see Obaka Jarian on my now, oh, says, you know. Can I foresee no, yes, no, yare. Okay, Nikunu. Amen. Yeah. Now, okay, Nikunu. Oh, yes. Now, oh, says, you know, I can't miss it. Asiamah. Now, about the Apia Quano, I'm mother, but Papa. It's the idea I said that I'm sorry, ma, and in Penfonia, I don't be as. Amen. Amen. Awaliano, Ayawayana. David. Hey. Yes, yeah, that was it. Yes, yeah, that was it. Gaga. Amen. And then it's ha. Yes. Sweetheart, come and stand behind. Wow. And then it's ha. Yes,
Aye. Enemy china ha. Yes. Agradaa is summit. Yes. And I am from a Reverend Doctor Evangelist Patricia. Powerful. Asiamah. Yes. And a man so your friend a prophet angel Asiamah. Bonsam Asiamah Yesu. Send an answer for air canon. Yes. If we are sitting here, we are the pay. And I was saying, Amen. And yet you need pa a pay. A dear Pia, a Radinsa woman, a ye. A dear Pia Radias Sano, a ye. Cha, only Padua, Onama, and Mudam. Na and so tie ho. A brand Sabian who feeble drew ho. Our finance at Chireno the nature soon. I say, a brantie, the Wayama minty. Ube huna dane awale. Amen. Awesome Asiamah Samono. Prophet Angel Asiamah. He came here as a pastor. Na waba sum osomopa. Na ewrade so ahyene ni monyam. Abusuya. Sanamene mi kunu gina ha. De ye kan say. Ye da wo soro ti asefo no. Ase. Ye da me oba Reverend Dr. Evangelist Mama Pat Asiamah. Yes. God bless you. Medami kunabu suya ase. Amen. Say yen kwalami enu ye kan ya twin bomu. Na omoso de akoma pa. Eni empire bo. Eni odo etaye chi. Ama ne bibia very successful. Na tie. Sanya wo ba kwa ware pa eye no. Be man so kwa ware pa. Eye. One to hold. Guys. Sanya oba. Sir. Eko our repa. Eye. Sir. Oba tebi abom paye. Me baba nya walipo. Me baba nya walipo. Yani ya chira say. Ya mame mansu nya walipa. Amen. Na be mansu nya walipa. Yes. Eye. Edie na be mo obi aka say. Be ma nya walipa. Me dia me hu se me oba na me nya walipa. Me nya me se so boafo. Amen. Che sika enya hwe. Debi. Sika ntimi amma waduro nom. Sika ntimi nsha watade. Debi. Usuma sika ntimi nko. Guys. Eye nipa ana ya soma. Eti se na mi china ha na manya mi kunu. Na wo china mi nsani fa. Jesus. Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for na eso masi. Amaame no kura wo se maame no. Obo Asiamah di no kura wo hu bo ntumi se eye unexpected marriage na e beto ne stress but opie yeye. Wo betumi apia Agradaa wale. Maame, how dare you? Untimi mpianti na wo sa wale ne gia na wo se di no kura na wo hwe n'animu a na obo kire wo nimu asedi. Ekwe ntwa na mede ensem be so makra.